Эйта göçman yapsır kimi qalğansızlar? Manmanındaki açıq çüçük, səylik, içişlik bolğan suiqaşını körüp işki ona kelipmi qalğandı? Bunun təminin qandaqlığını bu yerdə işimdən acıdı yoxqı deymi? Harğa yerin ağılı bardı. Qinəms dostlar, həmmimiz birlikdə ögnəmdik. Aldı bilen keterlik materyallardan göç, piyaz, çamğı, yanyo, sebze, şansay, samsaq, pomidorni videoda görsülgəndək toğrab rətlab alımız. Yeşil burçaq, noqut, qonaq, qarörük, çılandımu yaxşı görüşümüz qarta muvafiq tayyor qilib olsaq bo'ldi. Qazan köprək su quyub, su qaynaganda göçün salib, tuvaqni yepib qaynatib alımız. Qaynab chiqqanda köpükçilərini süzüb piyazını salib 5 minut qaynatib alımız. Andan pomidorunu salib, pomidor ezlikcə ravurs bir qaynatib alımız. Arqadan çamğur, səvzə, yanyo, yeşil burçaq, qonaqını salib yaxşı bir aralashtirib, tuvaqni yepib 10 minut qaynatib alımız. Arqadan bir qo'shiq tuz, suiqash tetkiqda yerim bolaq salib, təkşi aralashtirib alğandan keyin chilan bilan qarorukni salib, yen 5 minut qaynatib, suiqashning tağını tayyor qilib alımız. Ahırda samsaqını salib bir aralashtirib etgandan keyin ehtiyojimiz qarta deng-deng holatda to'g'rab olgan suiqashning cho'pini salib, yaxshi bir aralashtirib 5 minut qaynatib, o'tni o'chirib, shansayni salib, təkşi aralashtirib, tuz ta'min tangshab, taqsimizga usib iste'mol qilsaqlar bo'ladi. Qinəms dostlar, sizlarning oilasini